Siyabonga kakhulu bakithi ngicela sichaya umphululo abakwazi ukuchaya umphululo. Sichaya amakhwelo abakwazi ukuchaya amakhwelo. Kuhle kakhulu, kuhle kakhulu, kuhle kakhulu. Nabasemuva lapho nani nibe nichaphe lamakhwelo. Ningabukeli kuphela, siyabonga kakhulu. Siyabonga Mhlonitsho, siyabonga Nduna. Sengami sengibanjwe ngebhrukwe kwathiwa khona uzoqhubeka ngomsebenzi. Ngiza kwenza njani ngoba umfana usehle wangiphosela ngesikhiwa kuthiwa ku deep end. Amadoda lapha uthe uMhlonitsho sithi akuphuma amangwani ngabona ngathi kuyakhononwa. Kunzima vele ukuthi mase si detached from ubuyithi sibuye sikwazi ukuthi ngikhiphelani ingwani. Of course omoyo omunye umuntu wathi omunye umuntu right mayise egqoka ingwani ungathi khipha ingwani muhle esegqoka ingwani. Ungathi khipha ingwani kunzima. Ngiyakuchaya moyo, ngiyakuchaya nawe Joe. Kodwa ke ngifuna ukuchaza I reason why kumele sihloniphe mayinduni ime phambi kwethu. Ungamkhangela umuntu uthi mhlawumbe ngeminyaka ngiyamdlula. Yebo ungamdlula umuntu ngeminyaka. Kodwa ke awuhloniphi yena ubunguye. Uhlonipho kokuqala ioffice njengoba kuthiwa upresident mabe buya sibalika sigijime makunama motorcade. Sihloniphi ioffice yabo abayiphetheyo. So sihloniphi ioffice abeyiphethe induna. Sibuye sihloniphe nalabantu abamchiyela lobukhosi ahlezi kubo. Ngoba phela mayemela akamanga yedwa. Hey, ngakuthiwa siyakwazi ukuvuleka amehlo moya. Khehle lami sibone. Ngiyacabanga singabona udwendwe lwabantu abame ngemva kwakhe. Kunabantu abafikayo gogo, mabefika kuwe uzibuza ukuthi kathi umehluko ngalomuntu yini? Yini lo muntu engathi uyasinda? Akusindi yena. Kusinda laba abehamba nabo. Badala bami. Isitulo sezihambi. Ikhona into engiye ngayinaka ninokuhlanya Mike. Isithombe lesi ngicabanga siwe kabili. Nami ngihlezani siyabe sizibuza. Mhlawumbe uthi hayi kuthi sekufika abantu abadala. Kuthi ukuthi siyazibuza vele. Kodwa mina ngithe ngisikhangele. Ayi. Sangangiphatha ngazi kumbe kuthiwa kudwetshwe inkosi loBhengula kumbe kudonswa inkosi umzilikazi. I don't know ukuthi bedwebani lo muntu. Yena ngiyokwaziyo. Kodwa ke angizwa. Uyibambile. Kuthi ukuthi akusi into ezinje ningafaki. Ngiyaxolisa ni uhambe wacela inkomo ngiyaxolisa sibili. Kodwa ngani yasimbokotha ngoba siyisithuko. Singadweba abantu abadala sibahlaze. Abantu abelungu babuya basitshela ukuthi abadala bethu banjani. Nathi sibe sithathe lo mqondo sidwebe siye phambili. Kodwa omunye umuntu wathi khona mawufuna ukwazi ukuthi umzilikazi wayenjani, uChaka wayenjani, lalela izibongo ukuthi zithini. Zizamdescribe zimtshela ukuthi zimtshengisa ukuthi wayenjani. Siyabonga kakhulu. Kuthiwe ngizoba kuthiwa yini ngesikhiwo? Khona lokhu kumele ngicela izitulo badala bami. Ngikwazi ukubiza abadala abazesichazela ngenqwala ukuthi ibiyini nangokomoya ukuthi isho ukuthini. Kuhle lezi zinto esizenzayo. Siyenza umzilikazi day sivunule sigqoka amabheju badala bami. Ku right. Kodwa iproblem i1. Ekuthini siyabuya sivungaze sithi mzilikazi day sivungaze sithi amalanga yethu esintu ku right it's okay. But manje iproblem yethu siyenza kuphela ngomlomo nangokwenyama. As long as singabuyelanga saya connecta ekuthini bona babe senza njani spiritually asizi kuyandawo. Ayikho into esizayivuselela. Siyabuya mdala wami sibuye sithi khona sicelebrate umzilikazi day. Sibuyele emakhoneni ethu. Sibuyele endaweni zethu sithathe imoya yethu sithengisele abanye amazwe, sithengisele abanye abantu. Kathi sithathe imoya yethu siyibiseleni kubokhokho ukuthi babe senza njani. Ngiyapolitika ampolitiki.